Angel, partidu historiko bat. Zuk hola gogokoen daukazuna. Manchesterko partidua. Manchesterrekoa, lehendabizikoa, elurpekoa, aldaketa bat. Ander Iturraspe badoa. Eta begira nor irteten den hor. Orbaiz. Pablo Orbaiz. Zelaira. Pablo Orbaiz, Zelaira. Bueno. Pablo Orbaiz, Zelaira. Hau ustekabea. Ustekabea ba. Pablo Orbaiz. Ander Iturrasperen ordez. Atletiken aulkian, denak ere zutik. Marcelo Bielsa ere bai, okerrez banago, Jorge. Bueno, beste bat dago, bai, zutitu da eta lastere ongo da besteren bat, Bueno, hori lehen da bizikoa. Nik dakidanez, 5 izango mendira. Bai, 5 aldaketa eta hementxe dago Ander Iturraspe, gure ondoan, zelako ustekabea. Pablo Orbaiz. Bueno. Bai, egia esan, nik uste dut, Pablo Orbaizek horrelako omenaldi bat merezi duela, eta nik uste dut momentu izena izan dela, jende guztiak disfrutatzeko. Eta gainera, zuk eman diozu txanda, Orbaizi. Nolabait esateko, berak eman zizun zuri txanda, eta orain, hore bat izan da zuretzat. Bai, niretzako kriston horea da. Pablo Orbaizekin koinziditzea bestuarioan eta zelaian, eta egia esan, kriston tipoa da, zelaian oso ona eta kanpoan oraindik hobeagoa, así que hitz onak berarentzako. Bueno, eskerrik asko Ander eta segi disfrutatzen orain aulkitik. Vale, zuek. Bueno, hau esek Ander Iturraspe ditzak, hau da, lehen ustekabea, baina gehiago dago, 4 gehiago. Bueno, hemen armailetan Julen Guerreroren izena aipatu dute. Ez dakinik. Bueno, esan behar da, Pablo Orbaizek esaban euki aukerarik, despedidarik. Behar bezala agurrezateko. Da, nik uste note ondo egon zen dela hori. De Marcosen ordez, ikus dezagun, Jorge, zein da hurrengoa? Bueno, itxaron, ikusiko duzue, laster ikusiko duzue. Ez dakit ikusiko dugun, ze jendea erabaztuta da. Hementxe dator, begira nor irteten den hortik. Julen Guerrero, junto Zelaira. Txalo zaparra da, Julen Guerrero entzat. Julen Guerrero Pablo Orbaizekin eta gainera kapitain lanetan. Julen Guerrero orain, Portugaleteko ahortxe, kolore polita ekarri du, Marroia inguruko. Ikusten da kilo batzuk hartu dituzela. Bueno, hori... Baina, betiko... Hemen kiloak hartzen ez ditun bakarra zeuzea. Bai. Baina, Guerrero beti izan da, jokolari erreferentzia da, sale antzako beti txalotutakoa. Hortxe da Pablo Orbaiz. Oscar de Marcos, hemen dago Oscar de Marcos. Baina hortxe dago Julen Guerrero, ezin dugu beraekin hitz egin, Julen Guerrero baloia daukanean, ezin da inorekin hitz egin. Ikusi behar dugu, hortxe dago, hainbat urtetan talde honetan perla ezizenarekin ezaguna. Eta bueno, aquí está Oscar de Marcos. Vamos a dejar de mirarle un momentito solo, que vamos a tener la oportunidad de verle algunos minutos, pero vaya honor poder dar el relevo a todo un Julen Guerrero, vaya sorpresa. Sí, para mí es un orgullo y un privilegio poder que me sustituya a Julen, que es, como veis, uno de los más grandes aquí, los más deseados, y bueno, para mí es un orgullo. Bueno, menudo día, menuda tarde, menuda noche, y ahora viene otro cambio. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando, Oscar. Aurtenetxeren ordez. A ver, Nor datorre. Aurtenetxeren ordez, beste defentsa bat, oso ezaguna, eta hortxe dago Genar Andrinua dago prest, hortxe dago Genar Andrinua, zelaian, beste ustekabe handi bat. Eta besokoa orain, Julen Guerrero Genar Andrinuari pasatu dio. Eta bagoaz, denboran, atzerantza. Bai, atzerantza, bai. Nori pasatuko dio Genar Andrinua? Ia. Bueno, Genar Andrinua oso ondo dago ondino, Bai. Oso ondo dago. Urtia daukaz eta nik uste dute berantiz sasoian dago, bai. Sasoian, bueno, ia, momentuz... Hortxe da Julen. Hortxe dago, bai.
Pablo Orbaizekin jokatuz, ematen du beste gari batean ari garela, Jorge. Bai, ni ere ungituta nago, Banekien ustekabe bat egon zela, baina nik enuen espero Julen Guerrero eta Pablo Orbaiz eta Andrinoa gaur futbol zelaian ikustea, benetan. Orain dela urte askotako partidua eskaintzen izango bagina bezala ari gara. Bi falta dira oraindik. Bai. Eta jendea Iribar. Esaten hemen, Hori ja sekulako izango litzateke. Bai, Hori ja sekulakoa izango litzateke. Iribar berriz galtzamotzen ikustea ATP-an izugarri izango litzateke. Hortxe da Aritz Aduriz. Aduriz arean sartu eta baloia kornerrera. Bueno, Tarantino eta Goikoetxe ez daude zer oparitzeko moduan, Ez, ondo. Ismael López badoa eta Horre paisajean dauzela. Zazpi zenbakia dauka. Joseba Etxeberria Besterik izango da. ezin dute zauzut ikusten. Joseba izango da. Joseba ez! Begira ezazuen orden, laster ikusiko duzu hementxe dago Daniel Ruiz Dani dago, futbol zelaian eta jokatzen hasiko da, hortxe dago! Hau bai ustekabe, hau bai nik ez nuela espero. Eta ordoakio, Jenar Andrinua, besokoa ematen. Daniel Ruiz Bazan. Kapitxanak urtetzen dauz da, klaro. Bueno, eta Atletikeko aulki guztia, zutik Marcelo Bielsare ukituta, benetan hau, aipatzekoa da. Ea gola nork egiten duen, eta, Egun gote da golik. aber orden, Bai, ez, azken aldaketa. nahi gabe baldin bada ere. Hortze da Julen, baloia sakonean. Errerine gelditu du. Cruz Galarretaren jaurdik eta baloia luze, kontuz Jenar. Pablo bai, Pablo indikan martxan daukau, baina... Bai, da esan behar datorren urtean bertan ez dala egongo. Ez da horren hobatu, beran egon taldean. Bai. Entzun, Dani. Dani, hortxe da, Dani. Jokoz kanpo. Errenka da ben dator. Lesionatu egin alda. Aportu egin da. Antza, Apurtu bai. eginda. Apurtu eginda. Bueno, hau da, albisterik txarrena, zalantzarik gabe. Danik ja 3 urte pasata daukaz, Bueno, beste aldaketa bat, a ber. Beste aldaketa bat, ia, nor datorren. Kontuz, badoa Raúl, atezain bat aterako da. Badoa Raúl. Atezain mitiko bat. Atezainik onena. Hortxe da. José Ángel Iribar. Danik eman dio besokoa. José Ángel Iribarri. Ez du hitzik egin nahi. Antzaenez, mina dauka, mina handia. Bai. Kapena bat izan da. Jose Aneko medikua berarekin doa. Bai. Eta Llorente ere bai. Fernando Llorente berarekin doa barrura, kezkatuta. Pena bat izan da, baina, bueno, Iribar gaur hemen ikustea. Honek ez dauka... Hortxe da José Ángel Iribar. Ez daukatitzik hau esatek. Ikusi eta disfrutatu. Iribar eskojonudo. Ari dira kantatzen. Armailetan. Ezin ziteken bestela. Ikaragarria. Bueno, azken minutua Jaun Andreok. 83. minutuan gaude. Samamesen Delgado Ferreiro jaunak azken txistua joko du. Julen! Mikel Ricoren kontra bidali du baloia. Hortxe izan du aukerak. Ez da izan luzatuko duen Delgado Ferreiro. Amaitu da. Jaun Andreok. Amaitu da futbola Samamesen. Amaitu dira partiduak katedralean. Irudi politak ikusi ditugu, batez ere azken minutu hauetan.
unkituta, protagonistak, uste dut Marcelo Bielsa bera ere unkituta daukagula, Jorge aurrera. Bai, eta unkituta dago ere, Raúl. Raúl emocionado porque le ha dado el paso al campo, nada más y nada menos que a José Ángel Iríbar. Pero ¿qué ha sentido cuando le tocabas el guante? Escalofríos, escalofríos. Encima aquí en San Mamés, con el campo así, la verdad que increíble. Increíble porque es un mito, es historia en el Atleti, la verdad que poder vivirlo yo ha sido un placer, la verdad. Menudo sorpresón, ¿tú te lo esperabas? ¿Sabíais algo? No, la verdad que no, y la verdad que aún así se le ve como una planta en la portería, ¿no? Bueno, ¿y qué tal ha ido el partido? Al final habéis perdido, pero vamos a decir que eso es lo de menos. Bueno, yo creo que hemos disfrutado todo el mundo y nada, vamos ahí con los compañeros a ver si termina esto bien. Horixe, eskerrik asko Raúl atezainari, hementxe geratu da gurekin benetan aipatu behar zen, kontatu behar zigun, zer sentitu duen José Ángel Iribarri eskua eman dion momentuan. Oso ondo berriro ere himnoa Samameseko megafoniatik, jokalariak zelai erdian, bi taldeetakoak, azken minutuetan agartu direnak hor zelaian ere bai, armailak lepo, jendea zutik, himnoa abestuz, eta poliki-poliki, azken ikuskizunerako lanean, edo prestakuntzetan, ari dira jadanik, ea zer nolako ikuskizuna eskaintzen diguten, modurik egokienean esango dio Atletiko familiak, agur katedralari. Guk tartetxo bat egingo dugu publizitatearentzat, eta berehala gaituzue berriro ere zuekin, zuzenean eskaintzeko Samamesi azken agurra.
Kaixo eta Gabon berri ere Jaun Andreok Samamesetik, katedraletik, amaitu da azken norgegoka. Atletik Ekuts Bizkaiak bat eta honen bestez horixe izan da katedralak hartu duen azken norgegoka. Hortxe dituzue Atletikeko jokalariak, buelta oso emanez Samameseko soropilean, hortxe Jose Angel Iribar, azken minutuetan ere hortxe izan dugu ATP-an, eta benetan unkigarriak, politak, azken minutu hauek. Lehendabizi Pablo Orbaiz, gero Julen Guerrero, gero Genar Andrinua, Dani, lesionatu egin zaigu, Dani, pena izan da, eta azkenik Jose Angel Iribar. Bai, nik uste horren minutuak oso politak izan dizela. Ja, futbola moteldu egin da gane Atletik altzen ezin joan. Baina nik uste onda honek urten da gero, sale guztiak eta bazkide guztiak aspaldian ez da usenaik ikusi, atean ikusita Jose Angel Iribar berriro, oio ipurdia ipinteko izan. Hortxe dituzue jokalaria, zaleak, eta Julen Guerrero ere ikusi duzue, momentu batez, argaziak eta ateratzen, Jorge Zerrato protagonistaren bat. Bai, hementxe dauzkagu, protagonista bat ez bi. Bizkaiko selekzioaren entrenatzaile biak ditugu gure ondoan, eta gainera zuek ikusi duzu zen olako besarkada eman duten Iñaki Saezek eta Txitxu Rojok Iribarrekin. Bueno, aquí tenemos a los dos entrenadores de la selección de Vizcaya. Hay mucho ruido, pero que no se preocupe Chechu, que gritamos. Decía Iñaki que vaya abrazo, que os habéis dado el Chopo y tú. Vaya abrazo. Hombre, el 1 y el 2 estábamos muy cercanos siempre. Además, da la casualidad de que fichamos juntos por el Atleti a los 19 años y siempre hemos estado juntos. O sea que nos ha unido una gran amistad y yo creo que eso prima sobre todo. No sé si además celebrasteis el 50 aniversario del debut, ¿también lo celebrasteis juntos? Sí, también. Coincidió que aquella temporada, el 62-63, yo debuté el primer partido de Liga y él el segundo. Por eso era el capitán yo en los 3 años que estuve de más. Bueno, cuéntame los sentimientos que has vivido hoy aquí, Iñaki. Son inenarrables porque estás como un poco de angustia porque ves a toda la gente que no se mueve, que está con el equipo, que hoy era un día especial porque se va a este campo, pero a mí me da la impresión de que el otro día estuve en Archanda, lo estaba viendo, me parecía que este San Mamés estaba pariendo al nuevo San Mamés. Si lo veis desde arriba, da la sensación de que está saliendo de él. Por lo tanto, yo creo que eso es un detalle importante. Muchísimas gracias, Iñaki. Vamos a hablar con un hombre. Hablaba Iñaki, decía que desde Archanda estuvisteis juntos y veíais como el viejo San Mamés estaba como pariendo al nuevo. ¿Qué sensación tuvisteis entonces? ¿Qué sensación habéis tenido hoy en este último partido, Chechu? Es difícil decirlas, ¿no? Yo para que he ido haciéndome la idea ya de hace muchísimo tiempo y hay momentos que has estado más emocionados que otros por cambiar un poquito, ¿no? Y yo lo único que quiero llevarme el recuerdo de cómo ha sido de la gente y todo y del campo, porque a un paso tenemos el otro y por supuesto que va a ser igual que este, mejor campo, más moderno, pero los sentimientos de todos van a ir allí porque la afición es lo que transmite y va a seguir siempre. Además, tenéis también el honor de ser los entrenadores que habéis conseguido el último triunfo en la Catedral. El último triunfo en la Catedral lo ha conseguido Vizcaya y vosotros habéis sido los entrenadores. También un honor. Bueno, yo creo que el triunfo es San Mamés. Es el partido de San Mamés y de la afición, eso es lo importante. Lo otro es una cosa secundaria. El triunfo ha ganado San Mamés. Eskerrik asko Txitxu Rojo, eskerrik asko, baina nire ondoan dago beste gizon bat eta gizon honekin hitz egin behar dut nik. Gizon honekin hitz egin behar dut, Atletiken oso pertsona importantea izan da. Manolo Delgado, ¿cómo hemos vivido este partido? ¿Cómo hemos vivido este día? Arratsaldeon danori eta sorionak danori. Hemos vivido con absoluta emoción y estamos donde nos merecemos. Todo el mundo juntos, la afición es una pasada, es única. Y es la que lleva al equipo siempre en volandas. La felicidad de ver a todos los capitanes Nagusia en el campo ha sido súper emocionante. Estamos mirando de reojo porque no me quiero perder la entrevista con el Chopo, porque la verdad es que me dio una sorpresa. ¿Tú te lo esperabas?
No, en absoluto. Ha sido una absoluta sorpresa ver a todos los capitanes y bueno, pues una emoción terrible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mano Delgado, saiatuko gara orain laster, bueno, Jose Ángel Iribarrekin hitz egiten, ia posible den, ia gure gana datorren, bai, gure gana dator, Jose Ángel Iribar, atezaina jantzita, ikusi ezazue, el txoporen irudia. Benetan, hortxe dago, gure atezaina. Bueno, nik benetan sekulako ustekabea hartu dut, ikusi zaitu genean, ez dakizuk zer sentitu duzun. Ba, nik bai, azkeneko momentuko kontua esan da. Ondo gorde dute eta sorpresa esan da niretzat. Baina, bueno, sentitu ba oso ondo. Osea, gaztetu egiten zara. Benetan gero ikusita zeharrera eman diguten dan hori, kapitain danari eta bar, ba, unkituta eta, bueno, ba, benetan inoiz astuko esteten momentu bat, ez da? Bai, eta zenbat gauza etorri zaizkizun burura halako batean, zelaia sartu zarenean, eta atepean jarri zarenean. Bueno, burua gauza bada, jolazteko orduan edo jokatzeko orduan, bestea da hanka, koinak eta bihotza. Ba, bueno, hor sentitzen dozu denbora ez da alperrik pasatzen, baina buruak nahi du zerbait gehiago. Eta hainbat urte pasa eta gero berriro entzun dugu abesti hori, Iribar ez cojonudo. Ba, atleti da cojonudo, Iribar da beste bat gehiago. Osea, benetan cojonudo da zaletua eta atleti, horredoko indarra. Guk asko izan gera jokatu dugunak eta danak eman dugu beti guztia, eta hori da benetan baloratzeko gauza bat. Ba, mila esker, Jose Ángel, hori bat izan da guretzat hemen ikustea, eta niretzat ere, San Mamesen. Gorea niretzat da hemen egotea momentu honetan. Eskerrak ideai okurritu zaionari, benetan. Ba, mila esker, Jose Ángel Iribar, eta esaten genuen moduan, hori bat izan da, niretzat, ez dakit azken gola nork egin duen, baina Iribarri, San Mames honetan, egin dion azken elkarrizketa, barkatu, baina neu izan naiz. Hore bat,